Iyi nkunga izifashishwa mu guteza imbere ubukungu bw'igihugu mu nzego zitandukanye zirimo no gukurikirana amafaranga ya leta uburyo akoreshwa mu nzego zose. Uyu ni Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi w'u Rwanda Ambasaderi Gatete Karaveri. Ubundi urutageno ntabwo akazi kaguma kugenda kiyongera nka institutions nyinshi atabonaga uburyo nangwa ububasha bwo kugira ngo ashobore kuba yakora kubera amikoro makeya. Birafasha kugira ngo yongereho institutions nyinshi zindi yakoreraga audit. Kimwe rero n'akazi ka statistics nkuko nabivuze nabyo twongeraho ubundi buryo. Nkungu biradufasha kubijyanye na for example gushyiraho statistics zijyanye n'akazi kugira ngo tumenye neza buri mwaka ubungu twahisemo kugira ngo tuzaye tugira twerekana abashomeri bangana iki, ababonye akazi bangana iki, inganda zafunguye hirya no hino zingana iki, aba mu cyaro yaba mu miji. Ahangaha rero biradufasha kugira ngo nk'ako kazi gakomeze kiyongera. Ambasaderi w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu Rwanda Michael Ryan avuga ko kuba barahisemo guha iyi nkunga u Rwanda ari uko bizeye uburyo inzego z'igihugu cy'u Rwanda zubatsemo, bityo bakaba barifuje guha imbaraga ibyo leta isanzwe ikora. Icyo turi gukora nuko turi gufasha ibyo guverinoma n'ubundi isanzwe ikora kandi twizeye imicungire myiza y'amafaranga. Ni kimwe nka demokarasi dutekereza ko ari nziza ku gihugu kandi n'imicungire iboneye y'umutungo w'igihugu ni myiza ku gihugu. Aya ni amafaranga y'abaturage kandi akwiye gucungwa neza. And it has to be well used. Mwaka wa 2014 nibwo igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byasinye amasezerano agamije guha inkunga u Rwanda. Ni inkunga ingana na miliyoni 460 z'amayero agamije gufasha mu nzego zitandukanye zirimo iz'ubuhinzi ndetse no gutanga ingufu z'amashanyarazi. Aya mafaranga kazajya ashyirwa ku ngengo y'imari y'igihugu. Debut Console Iradukunda, Royal TV.